روان ڕۆژێکی دیسا لە باژارێ مەغربێ لە قۆناغا هەڵپاشا وەکە جار جڤاتکاریە بوو. هەر هێنەکان قالا تشتێکی دەکردن. وەختا ku dora peyvê hatibû ser kal û resîpiyan, wan jî qala cenawer û ecêban dikirin. Hinekan behsa xûtan dikirin, hinekan qala cin û periyan dikirin, hinekan merseleyên maran digotin, hinekan jî digotin di berê de heywaneke ye, beramberî hemû heywanên li rûyê erdê ye. Galekî jî digot rast e, di binê berê de heywaneke ye, di şiklê hespan de ye. Eger siwarbûna wî hespî ji kê re bibe qismet, bext ji bextê wî çêtir tune ye. Eger rojekê ev cenawerê wek hespan têkeve dest mirovê ku li silê siwar bibe, ew ê karibe bi vî heywanî qonaxên bi rojan di çend saetên dihre. Bi rê de ne avê vedixwe ne jî êm dixwaze. Mirov dikare tim lê siwar bibe û bi roj û bi şevan ji ber piştê peya nebe. Di here hukmê wî hedfe 6 mehan heye. Hinekan digotin niha hukmê wî heya salekê û dudiyan heye. Koma xortaniya ku mem jî di nav wan de bû, li wan kalan guhdar dikir, ji tiştên ku dihatin gotin bawer nedikirin, di bin simêlên re dikeniyan, bi destan henekên xwe bi wan dikirin û êdîka ji hev re digotin hela li derewê van kalan binerin, ma çi karî hespan di binê behran de heye. Ka ew çi qewet e ku bê xwarin û vexwarin dikare heta salekê dudiyan here. Vêya derewek ew qas mezin e ku ti caran nakeve serê mirovan. Li ser vê xort rabûn ji civata kalan derketibû bela bibûn. Salê mem gihiştibû 15an, qesrê qonaxa wî temam bibû. Li ber destê 12 meleyê 12 helmê perwerdehiya xwe temam kiribû. Bi koma leşkerên xwe yê taybet ku ji 1500 xortên malmezinên pêk dihat re bibûn yek. Êdî wexta ku bibûye Siltanê bajarê Mixribê hatibû. Bi fermana bavê kal û herdû kokimê apan bi merasîmek mezin ku ji her welatî kes vexwendibû, mem kiribû Siltanê bajarê Mixribê. Wê rojê mem mîna roja ku li ser çiyan nû hiltê li ser textê çarleng rûniştibû. Li dorhêlê jî 1500 xortên Kurdan û hemû ku rêbek û giregirên bajarê Mixribê xortan qor girtibûn. Di navan xortan de yekî bi navê Beglî hebû. Ew ji kurê xaltiyê Memê Alan Xwarzî Emer Begê bû. Memê ew kiribû serekê xortan. Beglî gurekî mêra bû. Gava ku hêrs dibû, ne ti pel dixwand ne jî ji ziman fam dikir. Memê Alan ne tenê ew kiribû serekê xortan, di heman demê de ew ji xwe re kiribû destpireya axretê, hevalê xwe yê ji dil û can. Piştî çend rojan ku mem li ser textê çarling wek roja nû hiltê û ronahiya xwe dide serê çiyan rûniştibû, sê kesên xwe berdar bûn tenişta berê. Di wê şeveqê de torê xwe li hev rast kirin. Di destê wê di wê sibehê de çelpîna pêlên berê bû. Piştî ku torê xwe amade kiribû, yekî li ser Siûdê Memî yê din li ser Siûdê Alpaşa û yê sisiyan ji ser Siûdê Şêxê Qureyşiyan Silêman torê xwe avêtibû nava berê. Torên ku li ser Siûdê Alpaşa û Şêxê Qureyşiyan Silêman avêtibûn behra vala derketibûn. Berê li vala derketibûn, lê tora ku li ser navê Memê Alan avêtibû berê giran bû. Hersiyan xwe bi hev re dabûn tora Memê Alan xwestibûn ku ji nava wê derxin. Lê dikirin nedikirin, tora ku gelek bû nediqeliya. Bang li masîvanên derdorê kirin, ew jî hatin alîkariya wan, lê bi alîkariya wan jî dîsa tor dernediket. Hêçî kesên ku dibihîstin bi alîkariya wan vedihatin, lê bi taweyî tor ji avê dernediket. Hêçî kesên ku dibihîstin bi alîkariya wan vedihatin, lê bi taweyekî tor ji avê dernediket. Beglî nêribû ku her kes bi ber bi berê vedirevin, dengê qiraqir û gotina wan e ket mereqê û rabûye kişand ber berê û got hele here binêre bêka çi diqewime û çi dawa wan mirovan yê ku li xwe berê digirin û diherin. Piştî çend deqîqeyan ew xortê ku çibû perê berê li Beglî vegeriya jê re hewala wan kesan û
تورواnan got بگلی تاولی بهیلا مم و لزاند واد درباسی هندر بو و بعده بگران لحنبر وی سکنی و جرا got برا دبیجن عجیب بگران هاتیه سر تورواnan مم got چه عجیب بگرانه ایرو تروانان به چند جیان تورین خواه آویتنه باری یکی لسر ناوی باویتا آلپاش یکی لسر ناوی کالیکیت سلیمان و یه دیجی لسر ناویتا تور آویتنه باری هر دو تورین کل لسر ناوی باویتا و لکالیکیت آویتنه باری والا درکتنه لیتشتکی گران کتیه ناوا توری کل لسر ناویتا آتیا آویتنه باری خورت و زلامن باجر گشتک لطوری هاتن هف و خدانه ورسان دبیجن بکشاندن خورت و زلامان ندردکه و نجی دلوه گاوا که مم جوان بیوین بگلی گودار کرده گشت که او نه قومینک جریزیه مم همه رابو سر خواه و لنگین خواهد جوت سولان خواهج قوناغ برداجیر لاکات حوشی و تبلی گله خورتان بری خود دا هندا وان کسان لزان و هات برکن دالی بحری دید که تبلی توروانان پر مروین دستین خواهد بنی توری ورجی خواهد دنیا و دخوازن درخین دستی همویان شزوره خون بونه وقتا که چاوی توروانان لممی آلان کتن سلطانی ما ام شوا بکن وان زلامانه همو وستیان ام دکن نایکن میراتی توری در ناکوه نجی بینی توری دقتن کد هفیا ما جیور برین قناتو آلی کاری ام بکه بلکی ام خیر و قوتا تاوه وی توری درخینن ممی آلان به بگری را خبر جخالی خواه امر بگ را شاند پشتیشت دمت یکن امر بگ تبلی کم کال هات بگلی جید تبلی 1500 خورد کردان خودان بندا ورسان بن ورس کشاندن و بو حفا پیلان و چیرکا بن ورسان تورج بنی آوه درکت دیدن کو ده شبک توران ده جنوره که که ده شبه حسبی دخوده لعنیاوی بوز روان نویساندیه مم نریکو حین و گوتنه وان رسیپی و کالان و روژه جباری مم را دیاریه که پر مهم و گران هاته بو مم گوت بیو گوتنن کالو پیران تفدک جبهرن دوی مرو وان ناویجه بننگان گاوا کو کالان جمرا ده گوتن دباری ده جناوره که مینا هسپانه مجرپی وینوان کالان باور ندکر اومد گوت چه دربک مزنه من فرماندا بگلی سردار خورتان و گوت وی حیوانی ببن تیخن پاش دریان و دری لسر کلید بکن بوز روان کشاندن برن برجا ممیالان بوز روان بشیره حلق و شیره نگیان خودی کرن وی حیوانی بمهان دوراده ما پاش ممل ناو بجار مغرب خبر بلاف کرو گوت هگر کی چی وی حیوانی جمره تربیه بکه از چاوین وی پرا و مال دنیای تیر بکم فقیر و فقاریان باجر پر بون گلکان نکاری بون جن و زاروکن خواه خودی بکن جبونا کو کاربن دبرا زاروکن خواه بکن او جخور را فرسندک ددیتن دگوتن خودی کراسی فقیر و خزانیه لکسی نکه و دهاتن دخواستن و یان بمرن یان جی جخور را چاره اکه ببینن گلکست هاتن لپیش قونغا مم لسر لنگان سکنین مم کلیتا دریا وان کو هرن دری وکن مم کلیتا دری داوان کو هرن دری وکن هرن جم کوریه باری بوزه روان اوی تربیه بکن خلق و عالم گشتک هاتن تماشی وان در ناوان دا حیسرک هبو اول وی کلید کرد و مشیا گاوا کو دری وکر و خواسته که و هندر کوریه باری دوی خواه آوید وی زلامی او گرد و داوشان دیواران وی حسیر پیر روح دا و هات کشتن ایدی لمال و خودی خواه و نگریا پشتی وی حسیری کیچو و خواه جرباند او جی مر و لمال و خودیان خواه و نگریا ده داویه ده مم دید که چاره لی نابه شو مال عمر بگی او گود خالو کاج کرما خور را وره بلکه تجوی حیوانی را چاره و درمانه کی ببینی عمر بگ ها دریه که کوریه بره تیده بو وکر
کوریه باری هسپکی چلی سپی بو هستی وی درێژ بوو بە ژیاوی بەسەر هێلە کوستێوی دە دەردەیی و تێلتێلێ بوون پەرچەمکێ خۆبەردا بوو ناوبەرە هەردوو چاوێن وی تا تەریە وی درێژ بوو دەگەهاشتن حتا عەردێ لەبەر لنگên wî dawiyê li ba dibû Emerbeg ket hundir li ber hespê sekinî destê xwe da serê bozê rewan dûre destê xwe avêt bi jiyan bozê rewan di destê Emerbegê de bû mîna mîhan Emerbegê gazî mem kir û got xwarzê devere îcar sivar bibe mem çû li pişta bozê rewan siwar bû da ket meydanê lîstîka dudiyan pê lîst çû hat êdî heywan deng ji xwe nedanî mem rihet bibû heta ku hewesa xwe ji siwarbûna bozê rewan girt lê siwar bû paşê vegeriya hat qonaxa ferman da beglî û got zû seracên herî baş li hev vehebîne beglî tavilê 25 seracên ku hosteyê karê xwe ne li hev vehewand ewanîn hezra mem giştek hatibûn li hember mem li ser lingan sekinî bûn mem got ez ji we dixwazim ku hûn taximekî ji bozê rewan re çêbikin heger ez têde qusûrê û kêmaniyan bibînim ez ê wegiştekan bi sêdana ve derdekim sercarem got sultanê me fermana te ser serê me û çavên me Seraj piştî ku ji hinda mem derketin ji bona taximê bozê rewan ji heçî gewer zêr û zîvên giran neqedandin û ji xezînên rakirin birin heta 6 mehan têde xebitên piştî 6 mehan taxim ji beglî re anîn li pêş çavên beglî taxim avêtin ser pişta bozê rewan beglî taxim gelekî heciband û derket qonaxê bi edebek giran ji mem re got derabe bira taximê bozê rewan amade ye mem ji qonaxê da ket jêr seracan taxim danîbûn ser piştê bozê rewan û li kêlekê destên xwe li ser hev girêda bûn mîna mirovê li ber sermê bilerîze û ji tirsa dilerîzîn û reng bi rûyê wan de nemabû mem li dora bozê rewan çû hat taxim xemilandibû zenku ji ber zû bûn zexmiyên gulabdîn mîna şewla rojê diçirisîn kevirên elmas qor bi qor wek hebê tizbiyan di nava rikêban de danîbûn hesînê lîwanê giştek ji pola bû ji bo dev û dilanan serê xwe li serê şandibûn didît ku serac pir xweş xebitîne li teximnêrî destê xwe çend cihê texim da çend cihê texim eciband bi kêfxweşî li rûyê sercanê ji bo ket û hunera wan ferman da ji van seracên hêja re devê xezîneyên vekin bi awayekî baş wan xelat bikin seracên ku ji tirsa dilerîzîn bi fermana mem re xwîn bi wecê wan vehat xelatên xwe girtin û bi rihetiyê ku karê wan hatibû ecibandin vegeriyan çûn